I pozdrav svima ljudi, ovdje je Prugi Pijel i ljudi, danas ćemo igrati Soul Knight. Kao što sam vidio u komentarima, tražili ste me da ponovo snimam Soul Knight. I evo ga, Soul Knight je ponovo ovdje. Tako da nadam se da ćete uživati u ovom videu i tako da. Lajkajte ako vam se sviđa ovaj video i subscribe se na moj kanal za još ovakvih videa. Tako da, ovu igricu možete naći na Trg Playu, Up to Ideu i svim tim drugim stvarčicama. Meni je precool, ja ju koristim tako puno. Mislim, stalno ju igram, jer ne trebate internet za nju, predobra je. Pre freaking cool. A Chest je tu. Tako da idemo ljudi. O, još njih, poison je tu, poison. Sad ćemo se tu, sad ćemo ih pucati iz daleka. Jel tako to rade profići? A, neste poison, dobro. A, već smo ih sredili. Ljudi, ovo je bilo prelagano. Tako da, idemo dalje. Oh yeah, everything is cool on the bottle teen. Everything is awesome. Yup. Everything is awesome. Everything is cool on the bottle teen. Everything is awesome. Ali moj brat Tibor nije. Ja to govorim o stvarnosti, ne znate, moj brat i Tibor nisu baš neki profesionaliki. I sad sam bez veze iskoristio ultra power. What isn't it just revolver? Revolver. Really man? Zašto revolver? Zašto revolver? Ne znam kaj govorim. Ja sam full prostorim. Predivno. O, još ih tu. Ovo je revolver, uopće nije loš. Sve što zauzima puno energije. Oh, this will be easy. Eto da tada ljudi, evo ga, ješli smo prvi level. Power. Increase number of words of shotguns. Nemam pojma kaj to. Tako da sam to uzeo bez veze. I vratimo se, mi imamo revolver. Let's go to kill everyone. Let's go to kill everyone. Let's go to kill everyone. Oh yeah. AK-47! This is the best. This is one of the best guns. Sam se, to je jedna od najboljih pušaka u povijesti pušaka. Jedan kalaš ako hoćete bolje onak. I ja sam umro. Predivno, a imao sam AK-47. Koliko treba tebi da ti kupim? 5000, tebi $1, tebe 3000, tebe 4000, tebe 2000, tebe dolar. A beautiful. To bi je neke novo. Sada je vjerojatno puno bolji nego prije. Tada bacimo svi na novi level. Ojaj. Dobre, sam je to puka. Ovo je brutalna igrica. Toliko pušaka i to pravih, onak predobrih, koje postoji u stvarnosti i sve to pre cool. Pre cool. Ne, ali meni je stvarno cool igrica. Ne treba ti internet za nju, ono. Dakle, možeš igrati u školi, onak pod pauzom i sve. Ali danas je petak, 4 sata, mislim, ono, sad ćemo cijeli vikend igrat. Tako da očekujte još Soul Knighta, bit će ga dosta. Ja ću ga sve dok ne otkličem sve likove.
koje mogu isključiti, samo one koji košta $. Tako da očekujte puno Soul Knight epizoda će biti. Zato što sam vidio da svi to želite. Bar mi je jedan čovjek, jedan moj prijatelj Jure Šoda mi je napisao u komentare da snimam Soul Knight. I evo ti Šoda, samo za tebe, Soul Knight. Napokon neko da pošalje poruku. To je poruka od YouTube-a, neko je snimio novi video ili nekaj, nemam pojma. Samo... moj friend je pitao preko čega snimam. Ljudi, evo, sad ću vam u ovom videu reći preko čega snimam. Snimam preko AZ Screen Recordera. Piše se AZ SCRN Recorder. Eto, jesi sad sretan, Noa? AZ Screen Recorder. Tako, da ste svi zapamtili ime. Preko toga snimam. Ali trebate imati veliku Android verziju da možete snimati. Jel treba mi je dobio sam novi mobitel, pa prije mobitel onak nije imao ni Android moj, Znači jednak je sam mogao sam imao sam na mobitel na starome. Sad na ovom onak imam Android verziju i veliku i sve. Moj mobitel je napravljen u 2016. godini. Onak u 12. mjesecu, tak da dosta je nov, tak da sad ću digrat sve dok ne umrem. Ili ću prekinuti danas pa ću napraviti drugi dio ove epizode ili tako nešto. Jer sad ću uskoro morat ručat, tak da ja ne znam stvarno kaj da napravim Nećeš ti. La 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 la. Clear. Jadle ljudi, mislim da će ovo biti kraj ove epizode, što ja moram naručati to pod hitno, tako da to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali, ako jeste slobodno stavite like i pretplatite se na moj kanal. Pozdrav!